tisopia phan apran karmuna bangphu puthot inura phan kinep thulong umrangso khandong demalong gate troxy ke thua jok kopili lang roi alang ke bathu Langke thepen ki song ki phorar phan AHTCC pen kirap ki pajir down Karbi Anglong Tourism is pleased to announce a career counseling session for the hospitality sector on June 15th. This event aims to provide valuable insights and guidance for individuals interested in pursuing careers in the hospitality industry. Don't miss this opportunity to gain expert advice and explore exciting careers possibilities. So do join us and take the first steps towards a rewarding career in hospitality. Karbi Long Life Prime Time abirta long pen lisami beauty bepi pinia birtang ton pen arjuponik thang Dipu Police Station ang kangkidam tang vosik ni phai cap aningve Lamding Road Arlong Langso Budho Taro arong amikar Sing Tiso Supi Hukuri Tisopia phan pangthek thek thetum ahem along ajo jero pordamsi hilipen aptikang dermat apran armu tikang detlung Bangso phi Karbi Anglong Raikom sai khia tum sitame dode sang sepen adai ki dovega bang phuatum phan neplong vek nangji pura kiritar li basai deng ponsi kidam tang vosik ni phai kre ke thomani honthi mime banghinia tumaphan nep innang ponsi hem kangsam beng ponthotlo bonta Karbi Anglong Raikom sai khia hin penabangke ahok perabang phuaphan nep ponvek nangji pusi Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia kabur ipon ateng pen puthot pinile thot sitame inurabang phu pen pistol ebong nep ponlong lo kidam tangapur hut ki nep ponlong bang hiniatum lake mukrang tirang lapen rangsinarong pi phan nep pondet pen Karju pater tok pondet pen api puthot inut probin rong pia phan nep innang ponlong lo kine ponlong tang bang ki thoma phan arju ponsi kalitang hukuri tisopia phan ki abvek ahile biriar lo pen long ponopusi SP Saikia pen phirangkia mailo ninje pon যোৱা 10 তাৰিখে ডিফু থানাৰ অন্তৰ্গত 3 কিলো অঞ্চলত হুকুৰি তিছপি নামৰ এগৰাকী যুৱতীক প্ৰায় ৰাতি 1:07 কোনবা দুৰ্বৃত্তই গুলি কৰি তেখেতক প্ৰাণহানি কৰে আৰু তাৰ পিছে পিছে মই আৰু আমাৰ এডিশনাল স্পীক ক্ৰাইম আৰু আমাৰ গোটেই দিছপুৰ থানাৰ যি টিম আছে ডিফু থানাৰ যি টিম আছে আমি উপস্থিত হওঁ প্ৰায় 2:30 বজাত আৰু তাৰ পিছত আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ টেকনিক্যাল সাপোৰ্ট আৰু আমাৰ তদন্তৰ কালত আমি প্ৰথমতে দুজন যুৱকক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তেওঁলোক হল মুকৰাং তেৰাং আৰু ৰাংচিনাত ৰংপি তেখেত দুজনক আমি প্ৰথমতে কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি ফুটপোষ্ট কৰাৰ পিছত আৰু এজন ব্যক্তিক আমি যোৱা নিশা আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তেখেতৰ নাম প্ৰবীণ ৰংপি আৰু তিনিজনকে আমি কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত আমি যোৱাকালি ফুটপোষ্ট কৰাৰ পিছত বিতং তথ্যটো আমি গম পাওঁ মুকৰাম নামৰ ব্যক্তিজনে যিটো পিস্তলেৰে গুলি মাৰিছিল সেই পিস্তলটো দি প্লাই এখন বাৰীত লুকুৱাই থৈছিল যোৱাকালি পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল Bangki thoma tuma phan nep ingnang pondet pen nilitum pinang anatum bangso long kachira duna tumamen long ponlu sitame pangdak pon pilang athi nilitum kine ponji dolang puta ningje ponthu পদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো কে কেবাজন মানুহৰ নামও পাইছো এই গুটেই কনস্পিৰেচিটোত আমি সকলো তথ্য এতিয়া জনাব বিচৰা নাই কিয়া কাৰণ কিছু লোক ধৰিবলৈ বাকি আছে আৰু হয়তো নতুন কিবা এংগলও আহিব পাৰে গতিকে আমি 5-6 জন মানুহক ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই কৰিছো Karitang hukuriti sopia phan ki pachi ia pistol bangke dimapur pensi kewan lapen bangso hile ki thika bangke mukrang pua bangke ki sikidang pen lapen anparta non arju pater tosai deng bomlang lasi kapregalam the long pon thulo pulote nang pachini pon thu popusi SP pen ningje pon মুকৰাং জড়িত আছে মুকৰাঙে ফাইনান্স কৰিছে বুলি আমি গম পাইছো মুকৰাঙে পিস্তলটো কিনিবৰ কাৰণে পইচাৰ যোগানো মুকৰাঙে ধৰিছে বুলি আমি জানো
সুপাৰি কিলাৰ বুলি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁলোকে একেলগে গোট খাই পেলাই এই গোটেই এটা কনস্পিৰেচি কৰি পেলাই কৰিছে এইটো তদন্তৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ওলাব নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বিং লং লাইভ non malom north east hawaralong rv ki jang pachimit mi pinajok umrangso khandonga demalang lang ing bakrian si nang do koklu laso jok demalong switch gate troxian ki thua jok kopilia lang roi alang ki the nang ki bara jok west karbiang long lapen hojai district anta langkang lum thusi thek ponlong kidam tang wo siga chikloni phai kre troxiani umrangso khandong demalang ki thopen kopilia lang roi alang ki the puthot ki bathu bangso lang ki the penajok west karbiang long lapen hojai district ka chelenga tovar langkang lumajok raritum kidam kiwang kasiksak nang dolo tovar do anta langkang lum erajok kido kidam ka cheresi kimi pusi law and order to mahin pen radphan chuningri padopon bangso demalong switch troxian ki thoplo rajok kopilia long roy abangke langnang thebomlo laso jok kopilia lang roy adung ki dotum ka chisik nekpen do thaksi kimi athe bangso dem lang ki thojok kuswa portong langnang to saiji puthek the pusi langroya kum ki duara re phan pachini ponthu news report Carbing Long Life West Carbing Long district ang kanglong jasemet langkang lumpen kisung ki phuara ra tumalong All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry song tum patri pi ponsi ke damtang vusik ni phai kri troxier ni kirap ki pi pajir town lason si kisung hut kirap dun henlo ahok perajir po puason si AHTCC tum pen pen sitame rat kisung hut kirap dun abangke kinang sot puma thapon si kidamtang vusik ni phai kri trok arni lang ki the pen kisung ki phudonarar phan kirap pajir town lalmati sangsuki pendanglok tibok terai rong pliarat ke dam tang aporagut lang ki pen kisung ki phuajok ki choki jun japhan pinangan akisung dolo lasi HTCC tumpen rarphan sang jangthu phuroya the ingti pendanglok ki chuason kirap pajir damlo ini tum phane ke cherap dune la marchen tum hironi marchen ampare doyamuk hamren ampare dongka ampare ala sonopui hawaipur sariali latumlo ampare master korte injir tumta cherap dunlon ini tumlong all hill tribe chamber of commerce long cherap dunlo tumta asila tumbata churolo ni liya hinpen churolo all hill tribe chamber of commerce pen ni tumta ladak arat akisung ki theklong pen nilitum ningduklo athe alangli langki thipena jok pinang an akisung dolo lasi solang dwara do anatum sitami chirap chitodun tha lapen pinya bangki nilitum asap napsi rapon thek chotlo seta alangli tuma phan puthot an sose kirapon je phansi nilitum ta chitodun thupo pusi Hill Stripes Chamber of Commerce and Industry sa hinpen ningje ponthu rango he rango lasi alang tum phan tame ilitum ning do an pen alang tum phan paname kirabi phan sik lo lasi nilitum halada pen ilitum all hill tribe mane chamber of commerce sa hinpen ilitum alang tum phan pajir ponlo lapen nilitum tame ladak nangache tong ratum do alang tum akisung akilak itum ta thek long lo ilitum ainjir tum itum korte tum tame sung pigason si tum thek ponlo lang si alang tum tame alang tum pha ning duk pen si nitum thek ponlong pen si alang tum pha ta me asap sabet tame nilitum hin pen tame pipon nangko pu itum chingwai pen si pipon lo Khironi pen mohanteron Carbing Long Life
Lakhain ko ra phonilip constituency ke parlo isi dowan long riang kang tukulang so lokhimona dowana longta aning kan wangson thak thaksi kuru chingduk kitalon misen pen pachun pon hempu lokhimon anim kerim wosika cheklo ni phai kret shok ani henlo karbia kurusar lokhoning ti hensek pirthe kaha chiarani lopusi kadokave solang doarat doan lokhimona phan ke kroyarat kilun ke kan pen chenglok ning cheparong pensi kuru phan chingduksi talon dunlo sayang deng ateng adap kang thir mi thekpi det pen puthot dowana long roar choponlo puthot tukulang so lokhimona dowana long dowan chari maipu jonason rong hang pen mai chari ponsi kuru chingduk ke talon alam the maipu barim bapu terang aphansi lamthe jumisen arnamalam than ponlo puthot alohi pachini asai chunbang sonjoing ti pensi pachini ponlo labang solong tukulang so lokhimona dowan risoi jang chingrumamai maipu rupson tiso chunbang deboram terang lapen tukulang so lokhimona dowan chingri amai maipi projoli terang pi chunbang pi rupali terang pi lapen dhorom asar riso hanse lapen rong asar tum chitong du kilun ki kan kachepati ponalong inut vet pen ki kan kachepati long ki cheng sianong e mirmalim terang pisi chepalong ponlo ato eni pen ki kanalong ki cheng sianong e lolita teron pia tumsi chepalong ponlo ingdeng hinianong e pirbika ingti pia group tumsi chepalong ponlo lanchot kali labang so ning karong arni pachaton dunsi pineng sengkan HSLC lapen HS asat lang ki unduna tuma phantame archu ponsi nong e pajirpong koilamati pen samson ti carbin long line BJP phanning ka chethe ka videra jok phongjangri polling station number trok sikebra trok along APHLC vote pakang ko ra trok pen BJP phan paremden hemprek long letik nitum sangse karbi rong asara chethe peding nang karbi re cho chethe peding nang lapen habi pin po chethe peding nang laso semi ki deng pen pini phongjangri polling station number trok sikebra trok along BJP Amar Singh Tiso phan pharoi sira trok sikebra pli Congress Joyraming leng Thongkep Ranerkep, ASDC Johnson Bay, EC, John Barnard Sangma, GSP Troxy, APHLC Jai Kathar Pharohinia Vote Chipalongsi, BJP Phan, Bangkora Tropen, Paremponlo. National Party Ningkan, Inkora Kithom, Kihai Kidongthor, Kiduk Kisung, Ang Horpen, Kachipajok, Un Edet, Adin Non Putho Regional Party Mate, APHLC Kihayajok, Kachihok Mekri Buprup, Kihai Ningkarong, Chikhangon EC, Bang Pharohini Sose Armu. Sarphu risojang aklimang pharatum chetudunsi kecho kijona jaime dengpon rarame pki b pon along phongjangri APHLC PS committee me phu Rajesh Rongpi me kachepahem phu pon along kongchun bang khon sing teron pen me ke phala pen alohi pachinia jaime pachini pon alohi sarpo man peng pen kachetong dun MAC candidate bariman parta APHLC lamjai sarpo angtongti Hamren CC Mephu Muniram Teron Hamren APHLC Hamren constituency Dunmai Phu Bir Singh Terang Atum Chetong Dunsi RD Dojot Pen Mei Nipon non het jong kachipate pon la MP akili ka hot MP election hot dang Hamren homosti pen ta haidun dat lo an part da pongjang re pen ta haidat la su ning kachiparong ji phansi pin da kechu ke jona mai bi pon no si da ma chetong dun long lo ning samjin lo la lo ke ong lam ke juthan ojuthai ben non herjong MP kilik long itum ang theke thek long ke la hello adang pilang dam lo puro tang tek ponat nat ma iltum pinika bia khei pe ke cheng lok dang inglong so tum ke do ka chepak tum adim anabang ke iltum chi pu chi sor sa thai ve lo iltum che pai ul thai lo non hamren le punon so cheng le punon dakta iltum si ke ong ta pen la ke ong jeni si thai ta thai det lo ta son si rongkhang along ta henu ilo rongkhang along ta non pini pak pharo narkep serkep abasi do cholo dakta ngi unpo athema dak rongkhang no ta tumsi ke ong amasi dakta ang theken misen lo kidam tang 2001 aning kan hello Ladakh Regional Party ke hai padusi lo pen 2001 pen pinning 2024 aning kanan si regional Ladakh kache hai thu mane ning kan ko ra ke thomang bong ke Ladakh National Party tun si capture dat lo na si ning khepik lo la non kache hai pen mangke
mane regional party athekela EPHLC si highway po sining kilo Hamren pen Daniel hi carving long life. Pini prime tama berta kela ponsi kang ton poniglong kardon.